Ako n'ubundi izi match ziheruka baratsindanye. Oya byagiye mu ruhande rumwe. Kandi abantu baba bakeneye ko bahaguruka mu mpande zombi. Birahagije kumwe uri hasi akwiye kuzamuka naho uri hejuru nta kintu. Agagumayo ariko ndakamusanga. Icyari ikibazo mbere nuko byabaga ubusa ku busa. Ubusa ku busa byo bombi nta bagagize nyine cyakora kigaragara. Ariko hari yagerageje kongeramo abakinnyi APR. Ariko hari n'ibyo hari inyengo ari kugerageza gukora. Urebye Rayon Sport ikibazo kinini wena yari ifite kurusha ni ikibazo cyo uko biyumva bajya gukina na APR. Mentally bari weak kurusha uko APR bimeze. Aribyo hari inyengo yagejeje kuganira nabo kuri match y'Amagaju. Hari inyengo arapropose ibintu bitatu kuri match ya APR. Icyambere nuko asaba abakinnyi be kudatsindwa ibitego bya kare nkuko babimukoze kuri match ya Gorira. Murarangara tugatsindwa igitego cya mbere tukakibanzwa hakiri kare tukisanga tugiye muri position yo kugorwa na match. So warababwira ngo mushoboye kujera iminota ya mbere y'umukino tugakina dutuje tutinjijwe igitego, ibyo bituma abafana bacu bahita bazamuka bakagira icyizere ko ikipe ihagaze neza imeze neza, no tugasaba atake gushaka ibitego. Kandi ibyo ngibyo yemerewe ko afite ubusatirizi bushobora kugerageza gukora neza kuri APR. Hari ingingo afashe umwanya aganira n'abakinnyi be iminota 15 nyuma ya match y'Amagaju. Bimwe mu bintu yababwiye yagiye agereranya buri mukinnyi wa APR n'umukinnyi wa Rayon Sport, afasha bamwe mu bakinnyi ba Rayon nkabangahe yatanzeho ingero. Nko kubaza Olivier ngo aba bataka ba APR no bataka bakomeye ugiye guhura nabo mu buzima bwawe. Olivier akaba atereka reka wigereranya ishu n'indege. Nge nahuye n'abataka vuba kuri aba ngabo bishakisha. Ntacyo gutinya gihe nicyo yashaka kubabwira. Kabwa Cimanga 5 hose wanyuze nibwo bwa mbere ugiye guhura n'abataka bakomeye. Cimanga atereka Abedi match wakinnye ugatsinda APR ntazi hari ntazo wibo. Abedi ati ndazifite no muri Kiyovu turi kumwe narayikubise. None si ikibazo ni ikihe gituma mwumva mwisuzugwe mwisuzestima mwitinya? Abakinnyi bati nta mpamvu ihari. So arabwe ati rero tugiye gufata imyitozo y'icyumweru tuzajya dukora rimwe ku munsi dukore saa 9 baratangira rukaro uyu munsi. Icyifuzo ni kimwe, turajera iminota ya mbere ntidutsindwe igitego hanyuma tubone gutangira kwataka izamu. Impamvu ashaka ko batangira basa n'abari pozemo nuko bashyuhanye APR mu minota ya mbere bagashaka kuyataka cyane ibatsinze igitego kuko maze igiye batsinda mentally bahita bashita n'ubundi bwabwoba bwaga. So aririnda yuko icyo kintu cya confiance nke basanganwe kuko APR yabatsinze muri match zishize cyababaho hakiri kare none abakinnyi bagapfa mu mutwe. Erega benshi bari mu bariye bene ku busejo bundi. So aririnda ko batsindwa hakiri kare. Tubanze tujere iminota ya mbere tuze kwinjira muri match nyuma. So icyo hari inyenga ari gukora. Bamwe mu bantu bo muri staff ye bageragezaga kujya inama bavugaga yuko byabyiza bashyizemo Likau, bavugaga ko Olivier yajya mu izamu, Kabanga akina 2, Ganjura agakina 3, Yusude yagize akabazo gato mu rubavu ariko azaboneka na Cimanga. Hari n'abambwa ariko twagerageje Emery nk'umukinnyi umenyereye ufite experience gute izi match za derby zose kuva yagaruka muri Rayon nta nimwe yakinnye APR. Aracyarimo gutekerezwa kureba ibishoboka aho ngaho, ariko bakaba ko Mediane biramutse bigenze neza bakoresha Richard Likau na Abedi batatu kugira ngo bagire imbaraga. Turagaruka gato kuri APR hanyuma uruhande rumwashyire Ngong urundi hashyire Didier yatakishe Asumani. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo Fonganya yari yakira. Ibyo ni ibintu hari ingingo ubwo yanyibwira neza ntarakira pe. Ni nari ingingo wabinyibwire ko umuntu yarihutishijwe cyane yamukoreye amakosa. Banamushyira kuri pressure yo gutuma adakira neza. So kuri APR igitekerezo ni kimwe. Clement yari arwaye ariko agomba kugaruka twabivuze agaterwa inshinge ariko agakina. Yunus yari yujura amakarita n'aho amakuru hari neza cyane ntimonye mu kanya nihugika. Confirmed. Barahari neza cyane n'imyitozo n'inkuba. Bayirimo na Yunus na Clement Yunus na amakarita. Yunus nta kibazo yari afite. Nta kibazo rwose. Amakarita yari amakarita yavuye. Ubwo ngo defenseur umutoza azakuramo abakoresha. Ariko Clement arahari, Yunus arahari,
uyu mwana wavuye muri Alex wavuye muri Gasogi yanatsinze igitego kimuzamurira confidence na Ishimwe Abdurarari n'izamu rwose Adolphe arahari neza cyane. Hanyuma batekereza yuko muri Mediane Memeri Dawo ni igihe cyo kumudropinga. Memeri Dawo ntago ameze neza mu buryo bwa forme, si ikibazo cy'imvune. Hakora Sekiganda Dauda na Ruboneka abakinnye match nziza cyane batsinda Mukura. Bakavuga yuko Memeri Dawo bijyanye nuko yitwaye muri match zishize n'ubundi bashaka kumudropinga akaza gukina simbuye. Batatu b'imbere ni ibisanzwe. Sheikh Jibril batarafite umwanya wira mutugimera agomba kubona umwanya. Hanyuma urumva Sekiganda wari kubagaruka nyuma yo kudakoreshwa match ya Etincelle murabyibuka ndetse n'iheruka ya mutoza n'amazi iminsi yubakiye kuri 4-4-2 ariko urumva kumugarura bizaba ari byiza kubera ko urumva Rayon Sport izayifite abakinnyi benshi muri Mediane harimo na Busiyo Gwenge kumwe mu mediateur ku ruhande nkuko REAGAN yabitubwiraga. Urumva uzakina Mose Kiganda kugira ngo muri recuperation ufite abakinnyi benshi byibuze yaba Dauda yigira imbere afatanya na Ruboneka. So igitekerezo rero cyuzabanzamo muri Stade Amahoro barafinda arayikundana nayishobora kuri wing imwe urumva probably cyangwa se Hakim Kiwanuka. Umutoza wa PL iyi match twigeze kuganira avugaho ijambo rimwe akunda iyo ari gukina muri Stade Amahoro ni ikibuga kinini mu bugari. Ibyo avuga muri coaching nibyo bibaho. Iyo ukina n'ikipe yagutinye yafunze ugize amahirwe yo kubona ikibuga cyagutse birakorohera kuko espace iriyongera. Nukuvuga ngo pitch y'Amahoro ntabwo ingana na pitch ya regional y'Inyamirambo. Iyo pitch rero ari nini bikorohereza ko executa uburyo bw'usatira nawe byorohera kuruta udefend kuko usatira n'ukeneye espace yo gucishamo imipira. Udefend mu bana nini kuko nyine kugira ngo abahagarike kimwana Kigali. Icyo rero kuri APR umutoza arakishimira ahorana igitekerezo kimwe akina na Rayon ndayisatira. Ntajya yidefanda arabati ndayirusha karite ngomba kuyisatira nkayitsinda. Ikindi wenda kuri APR bavuga bari kwishimira cyane nuko kuri ubu ngubu izi match batsinzemo Rayon Sport zishize bari kubara yuko nibaza kwitsinda ni match zarazibaye match zangeze kurikiranya birabaye ya kane abati nta guhagarika tugomba kurangiza igikombe cya shampiyona kuri iyi match dutsinda Rayon. So ibijyanye na prime abajenerali ntibarabasura ariko ni uruboho APR yagurukira muri 6 kuzamura icyo ntacyo kubaza ni uruboho rwose ubwo negereje kuza kubona miliyoni ahubwo ngiye nafana Nyakarundi bamanutse bagiye gutanga icyo bita uruboho ariko ubwo turacyarimo kwiyunyuguza za ndani ubu ngubu tubahaye nka 2%. Iminsi iracyahari